MCA mwanya kuma mbunge kaunti ya Meru ni barikithitie kurungamana ngavana Kawira Mwangaza kiri utongeria bwawe na kinya kumugwata mbaru bakere bari ntere chekembe kaniseni ya Methodist ya Kiengu na aria kinya munini wa ngavana wa kaunti ya Meru agukariba ugite bagakaria ngavana na kinya baritanirie ngugi uria kubatere. Marion Karugi na kurikithia nkuruki. Nikigosho kia MCs ba County Assembly ya Meru kaniseni ya Kiengu MCK Circuit batongereto ni munini wa speaker Mwendali wendera bawikinyete wamwe na munini wa governor Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia muchango ne yokurira ngari Reverend wa kaniseje kiatho na kyo bakwati weni ni MCA wegembe East Titus Murethi Muteria urani mushiriko mo wa kaniseje. Naraba kiaria na mwambo yumwe bawete ngwataniro bawatanire na gavana wa Meru Kawira Mwangaza erotora na kulika ya Meri nikenda bomba kuritira Meru ngwe no kuria kaunti ya Meru tuwatanire turi assembly turendana kama maisha milele kama dhairini wa maisha haya. Bwana DG tushokere Murungu nkaba baino ntuito kuritangwe kintu kimwe na hivyo akristo baba aromba Murungu that Meru ni watanire tudole tuitangwe kintu kimwe so buendelee na maromba enko mate kego ya nanjirengi batu tore assembly ibura igiro itora ugire tokarutania ngoge na ngaba wetu na twauga batu no tutole ya Kristo na kaunti yetu ni etongoretwe no Kristo bishop na reverend twauga tutakwenda kubekera ibu batu twawatanire Meru county na tukeya wita undinji otegi odia ke kwithira twinde miaka 10 tugethira twi assembly leader abaingi bombre baba na TV na ndara kwa sore ainyakara igoto akaria ko thirikari ngavana ni mama na ndiji woto karetie na abo support na mashinani ngavana nara twina ngavana wetu ora to ngavana ni nani mama ngavana ni mama baba ringi tutikorochoka Meru tikorochoka ra yari ringi nontu mathoka ya kiondo kimwe no yaringane ya kamati karanante bwego tira ora ide ge siasa onda tira koromba giteke MP ciarega konganani lakini no kona inda igereirwe kiao EMCA baba mbera wisdom ero twere gutetera na inchi aza joto kare nabu areko aza ni mwambo yo angwataniro kuma kire MCS ba yolikethetwe ni munini wa governor Reverend Mutuma ura uwete thereje ne ciarete matunda ya weti na mbere maturene Meru yetu ne orete na ndere attribute kwa kwa Meru kire atongeria banga iya toere bakutongeria Meru yetu from different wards from different corners ya Meru county. That is what I attribute healing ya Meru kiriyo nibono ntuma endeleo ya kuambiriria thosi mwankanto Nyeri Mutuma nkolokine wete kwambiria royo mutaratara yo MCS yokurokia mawaziri baraba thuri kuritira Meru ngwe yo kiathro yo kiambiriria na kwina weregero bo MCS ba ubakolokia bonde ukulukira ngwataniro ererio ongeria bara tukuform thirikari kwambiriria royo part ya executive itithirite yena all the positions ira ikwendekana for the government to run smoothly Neroyo bakambriria kwa vetted throughout this week for the CCs and chief officers nankowerwa muno bwana nonto boriwo kedra kakwena tone around anto bauka banenkerwa Bible bakaria muma baketangugine lo itebua Meru turenda au kana ibo kwenda nkusanyo ira turare atyo babwe nkusanyo irora nkiripotera weru weekendi kuma Kiengu wandine Egembe East mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.